Rwan dwi'm yn siŵr os ydy camerau sgorio wedi mentro i'r Bermo o'r blaen, ond heno da ni yma ar gyfer achlysur arbennig oherwydd mae'r clwb pêl-droed yn troi i llifoleuadau newydd ymlaen yn swyddogol am y tro cyntaf, a tra wneud hynny yn croesawu Caernarfon o'r uwch gyngrair lawr i'r dre. Yn ystod y misoedd dwytha, da ni bod yn gweithio'n brysur i orffan llifoleuadau'r clwb ac o'r nhw'n swyddogol heno yma. Uchelgais y clwb ar un o bryd ydy cyrraedd cymal 2 o'r pyramid yn ydy'r Cymru Lions, so mae'n bethau'n cael ei galw heddiw yma. We're a small little community. We're a bit cut off in Barmouth. North Wales football, Mid Wales football. We always get a choice, do we go mid, do we go north? People always don't want to travel to Barmouth, so we try to provide a good plane service. We've got no big industry around here. I knock on people's doors a lot. The same door a lot of times, and everyone supports us because they can see how this club is developing and moving forward. O'n i'n rhedeg y lein, o'n i'n medic, wneud y cae, ag wneud y lines, sgubor stands, golchi'r dressing rooms a'r toilets office. Neb ar wneud o. Dydwch wrtho fi, am faint o flynyddoedd da chi wedi bod yn ymwneud efo'r clwb pêl-droed yma? 73 y blynyddoedd. Yeah. A maen nhw wedi fod yn flynyddoedd da a flynyddoedd caled hefyd, dwi'n siŵr. Mae yna boi fan hyn heddiw, Môr Josi dyn nhw, oedd o'n mynd i troi fyny wedi ges i gêm, ac o'n i 46 am syni, a sgoris i'r gol. Wedyn, peth fel yna sy'n gwneud lot i fi, de. Da chi'n prowd iawn o'r clwb ma, Thomas? Prowd. A maen nhw'n prowd ohonoch chi hefyd? Dwi'n emosiynol gweld Noson yma, achos mae gennym ni dîm heddiw yma sydd yn llawn o chwaraewyr y lleol ifanc ofnadwy, a dyna difodol y clwb. Mae greiddiau unrhyw glwb yn dechrau o'r gymuned ydy. A mae ni byth anghofio fel clwb yn hynny, a mae yn fraint gen ni dod yma. Ti'n gweld bethau, mae'n wych i gweld ar y lefel yma o ffwtbol faint o gwaith mae'n rhaid i fewn i codi'r seilwaith mor broffesiynol. Mae'r club shop yn edrych yn ffantastig yn nhw. Mae'r gwaith maen nhw wedi rhaid i fewn, mae'r tirwedd, y tir, y glaswell yma, yn bendigedig yn nhw chwarae teg. A'r llifoleuadau rwan hefyd? Yn union. O'n i'n dod yma hyn yma'n hwyr a ti'n gweld o'r top y dre, ti'n sbio lawr, mae'n edrych yn broffesiynol iawn. Sioc yn troi lawr am y hyn yma. Dwi'n wedi gweld gymaint o pobl fel yma yn ystod y gêm, heb sôn am cyn y gêm. Nes i mynd i watcha Caernarfon, dy Gwener. Yna bron i 1000 yna, so sa'ch chdi'n gofyn i Will y Chairman fan'na, hwn di'r breuddwyd o be maen nhw'n neud, so gyn i weld sut mae'n mynd. Pan bod yn bwysig i clwb fel Bermo, bod yr adnoddau yma gynnych chi? Mae'n masif, ia, cos sy'n byd rili fel hyn o gwmpas ardal nis. Chdi'n gorfod mynd i Port, Bangor, bellach a, so chdi'n mynd mwy i'r des am byd fel hyn tan Aberystwyth wrach. My name's James from Dublin. I came the whole way here to Dublin, from Dublin to Barmouth, to see them play tonight, and I hope they win. Best of luck. We love the football club. The supporters are great, but the chairman is an absolute marvel. He's done so much for this place. It brings Barmouth together, the football club, and yeah, we love it, as you can see. Ac ges i'n noson de, dydi gael noson de, wedi gael diwrnod de. It's my first time here to Barmouth, and it's a fantastic setup. The presentations at the start, they're pretty heartfelt. We're talking about people that have been involved in the club, probably 40, 50, 60 years. But like I said, I think I'll probably be on the phone to their chairman for a visit in pre-season. I'd love to see what the pitch is like, during that time. It was fantastic tonight, but, it's a credit to everyone involved. And, like I said, I think on behalf, of Nathan and the players, and behalf of the management and everyone at Caernarfon Town, it's been an absolute pleasure to be a part of it. I'm lost for words. I'm really, really happy. I couldn't have asked for a better evening. Hard work doesn't kill anyone, and I can't do hard work without the support I get of these people, and that's what a little community like Barmouth does.